Keselong Municipal Board aha ka arpu pratarik ujaliu arajara arpu saw kelapelong ya kajing pensyai kinong teri Keselong Municipal Board nadu kinong nya kalinyut kinong lumnyut kinong board bat kiwe gibana keleng jaka Keselong kumno ban penyaklat ye kinyut bapot bat bampot aha ka por be kilit lumnyut na kisnong bat ying jong kibreu haswa ban wan kit chapo marten. Hakani kesngi la donlang CEO Keselong Municipal Board UPK Bora, u engineer Keselong Municipal Board uba FB Khan. U capacity building special uba wamper shadap ula ai kajing pensyai ba kampanya. Ha ka be day bo unyut uba pot ba ubam pot. Ula ongru bagi pai ba nong shong shnong ka jala kidi ban sedang ban penyaklat iki nyut ba mi na ying jongki, haswa bagi nong lum nyut kin wan lum na ying jongki. Shushu lo ong bakan sapoi ka por la da kibriu kim penyaklat lupai kinyut bapot bat bampot kinong terai ka municipal kim tere shu ban lum nyut na ying jongki. Keselong Municipal Board kelatmu ban pen keladore ka marten ban naik na kajing sma da kajing terai lang ki pai ba nong shong shnong ka jila. In one day or the other to make a Shillong a cleanest city. With this, I launched this program, this capacity building sensitive workers Shillong city today. Thank you. से कचरा को अलग अलग कर देना है, घर घर से अलग अलग कर देना है। कचरा जो मिट्टी का साथ मिल सकता है उसको अलग करना है, कचरा जो मिट्टी का साथ नहीं मिल सकता है, कचरा जो हानिकारक है, ठीक है, जैसा कि नीडल्स, खराब वाला मेडिसिन, ब्लेड्स, बल्ब, खराब वाला बल्ब और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से 1 kg निकलेगा एक महीना में। आप लोग घर घर में तो आज बल्ब खरीदेगा कल नहीं फेंकेगा, है कि नहीं? बाकी नोंग शोंग की नहीं बन पेnyaklat ikanyut बाकी नोंग लुमnyut की नहीं बन siap katkom karokom penyaklat kata kanyut ke bompot kanyut ke bapot bat kanyut ke badan jingmai ko kiat tiap bulan wilayah terai katos nam angni dalam dai dan apreng jofi boptep tiap bulan am ban penyaklat kumno ban ong kibreu penyaklat kanyut ke bapot kabala ban kelas bo ki jia ki batam ki jingbam ki batam ki jhor nata gitu ki ba jhor ki piat ki slapiat ki sla itu gila ban buat bar kikot ki bom khle plastik itu gila ban buat bar kidan sekijat nyot ki bom la ban buat kijat nyot bom la ban buat ki plastik ki bilar ki nar ki ten kitu ki tetrapak kitu ki kot ki ba khle plastik kitu ki nyot ki bom buat bar ki nyot ki badan jingmai ko ka khia kide ki jingma kum ki hernia ki dawai ki blasni nata kita ki diaper ki kita ting pendan kam jong ikan thai gitu kita ginyot ki badan jeng mai ka kai ka khia balai nga batai phi namar hamar dan sen kan sasdang kanika incinerator hangni katai ka dep kani pini hi gadan sekoi ka samang tai kandala dep katu pihak banwanra ikiti ki sanitary pads ki diaper lakajong pihak banlum lakajong namar katu kanya be satai ka namia so sa katai ka compost plant ka ba kibo ban penyaklat yang kanyot kinamia so stay be pihak banra lakajong pihak banbu akanika la banwanra ndai bang ngem khang ban papin wanra itu kajanya la banwanra andai pentep ya gincha sne bagi don kene kajanyot ni wanra lakajong ya katu kajanyot himla banwanra ya kanyot bakanyot ba don lagi mar arsin ngalala baki kidon ki berni kita bangto sal kidon ban breu nyau berni kita barang hantai apa compost plant kita angto po yu kamli bandong ta ma te nganong iti lada piwanra kanyut kabam penyaklat katu katrok kan sa dan kuna katno long yang kalung ya katu kanyut ke jongki kanu katu katrok kabahe jongki bawan nagi senang na sukai mentar kawan na langkra kawan na umpling kawan na renja kanu long yang dah apa umpling kanu long yang dah apa renja kanu long yang dah apa langkra kan sa dan kuna kat kum kata ka long yang katu katrok kan sa dan kuna kat kata long yang देखिए ये solid waste management